Pozdrav svima, nalazimo se u Haliću. Današnja tema je Mehmed Paša Sokolović. Ovo je svakako druga epizoda našeg serijala Uticajne bošnjačke ličnosti u Osmanskom carstvu. Ako već niste, pretplatite se na kanal i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Veliki Mehmed Paša Sokolović rođen je 1506. godine u selu pored Višegrada. Selo se zove Sokolovići, a po tome i njegovo prezime. Nalazimo se upravo pored džamije koju je sagradio Mimar Sinan. Naravno, za izgradnju ove džamije je novac uvakufio Mehmed Paša. Ova džamija je izgrađena 1578. godine, baš godinu dana prije smrti Mehmed Paše Sokolovića, i jedna od prelijepih džamija u Istanbulu. Izgrađena je u stilu Selimije džamije u Edirneu i jedno je od remek dijela velikog graditelja iz osmanskog doba. Ovo je druga džamija koju je izgradio Mehmed Paša Sokolović i kao što vidite ima samo jednu munaru. To je zanimljivost iz osmanskog perioda. Paše su mogle graditi džamije samo sa jednom munarom, dok džamije sa dvije munare su gradili samo pripadnici sultanove porodice, a džamije sa četiri munare i više su gradili samo sultani. Specifičnost ove džamije u kojoj se nalazimo jesu 8 stubova na koje je postavljena kupola, ali i također boje i ornament kojima je ova kupola ukrašena jesu nešto čemu se mnogi turisti dive kada posjete ovu džamiju. Prostor ispred mihraba izuzetno posjeća na prostor džamije u Banja Luci, to jest naše lijepe Ferhadije, i isto je jedna zanimljivost ako dođete ovdje. Ova džamija će vas posjetiti na našu banjalučku ljepoticu. Vojna služba Mehmed Paše Sokolovića započela 1526. godine za vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog. Isticao se u svojim ratovima protiv Austrije i Ugarske, te je zabilježeno da je bio jako uspješan vojskovođa. Zahvaljujući tome, Mehmed Paša Sokolović je brzo napredao u diplomatskoj i vojnoj karijeri. Ovo je još jedna džamija koju je sagradio Mehmed Paša Sokolović, upravo se tu nalazimo. Sagrađena je 1571. godine i ovu džamiju je također sagradio veliki graditelj Mimar Sinan. Specifičnost ove džamije jeste da ima medresu u samom haremu. Ova medresa i dalje služi za održavanje raznih aktivnosti kao što su kursovi tefsira, kursovi kirajeta, ali i razni kursovi za žene, tako da se i dan danas ovo koristi u iste svrhe u koje se koristilo i kada je izgrađeno. To vam je tako u džamijama u Turskoj, evo haremi služe i kao igrališta za djecu. Lijepo ih je vidjeti, neka ih tu oko džamije. Kod džamije mi je najbolje. U sklopu džamijskog kompleksa nalazi se također i tekija i biblioteka, tako da džamija Mehmed Paše Sokolovića zaista i dan danas obiluje sadržajima i uvijek je lijepo posjetiti ovu džamiju. Dakle, nalazi se svega nekoliko stotinjak, 200 metara od džamije Sultan Ahmeta, tako da kad god dođete u Istanbul, navratite u ovu džamiju našeg Mehmed Paše. Zakasnili smo na ikindiju u džematu,
a džamija se otvara samo kada su namazi i poslije toga se zaključava. Inače u Turskoj nije ovako, ali zbog vrijednosti koje se nalaze unutar same džamije ima dio Hadžerul Esveda, crnog kamena iz Mekke, i još nekoliko vrijednih stvari kao što su činije i vazne iz osmanskog perioda. Zbog toga je džamija zaključana, zbog toga ne možemo ući unutra. Nalazimo se u Eyüp distriktu, odmah pored turbeta Mehmed Paše Sokolovića. On je značajan iz mnogo razloga. 1543. godine imenovan je za zapovjednika dvorske straže. To je njegova prva značajnija funkcija, međutim 3 godine nakon toga imenovan je za kapitan pašu. To je bio u osmansko doba zapovjednik mornarice. Na ovom položaju Mehmed Paša je uspio osvojiti Kipar i ugušiti pobunu u Jordanu, što je bila velika stvar za to vrijeme. 1565. godine imenovan je za vezira Osmanskog carstva u vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog i bio je najznačajniji veliki vezir Osmanskog carstva. Međutim, nije bio samo vezir Sulejmanu Veličanstvenom, već je bio i vezir sultanu Selimu i sultanu Muratu III. Dakle, imao je tri sultana iza sebe. 1579. godine na Mehmed Pašu Sokolovića izvršen atentat. Njegova turbe se nalazi odmah iza mene, to jest odmah pored Sultan Eyüpove džamije. Ovo je jedna od najznačajnijih ličnosti u povijesti Bošnjaka, tako da kad god posjetite Eyüp džamiju, a vjerujem da ste svi već posjetili, obiđite i turbe Mehmed Paše Sokolovića koji je odmah pored džamije. Mehmed Paša Sokolović je ovdje sagradio i medresu, ali ne i džamiju, kao što sam rekao, jedna od najpopularnijih džamija u Istanbulu se nalazi odmah pored njegovog turbeta.